Snijeg u Bihaću pada 6 dana i stvara velike teškoće građanima. U akciji čišćenja uključili su se svi, od zimske službe do bivših branitelja. Na poziv svojih suboraca odmah sam pristala da se odazovem i da krenemo pomoć našim građanima, našim nemoćnim i bolesnim, jer ovo je stvarno sramota da vidimo naš grad u haosu. Kaos je i sa kamionima koje je snijeg zaustavio, ne mogu ni napred ni nazad, zaustavljeni su na graničnom prijelazu Izačić i ne mogu iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku, gdje je na snazi zabrana prometa za teretna vozila. Niski, nitko dolazi, nitko čisti, ništa, čekamo tu da možemo proći. Pa jeste javno na radijima da je zatvorena granica i eto. Ništa, samo mol Boga da prestane padat, eto to, jedino nam to ostaje. Toliko iz Bihaća u kojem snijeg pada od nedjelje, a snježni pokrivač je već 60 cm. Svjetlana? I na slovenačko-mađarskoj granici stoje kamioni teži od 7,5 tona jer im zbog snježnog nevremena nije dozvoljen ulaz u Mađarsku. Snježno nevrijeme izazvalo je saobraćajni haos u Mađarskoj i Britaniji. Otkazano je 180 letova sa londonskog aerodroma Heathrow, a više od 2000 škola je zatvoreno. Na zapadu Mađarske u 5 okruga je proglašeno vanredno stanje. Saobraćajne nesreće, zastoj i otkazivanje više od 200 letova posljedica su snježnih padavina u Beču. U samo 15 časova palo je 40 cm snijega, a očekuje se i nastavak padavina.